Assalamu alaikum. Hazır sabahımızda kullanaylı. Ötken sabahlarımızdan biri üstünde eğer canlaşmasam ondan nerseni öğrengen bolçuz. Bir abristi, obyekti aylandırını öğrengen bolçuz. Ctrl Shift Q degen nersemini. Onu mojardan obyekti kelip turup preobrazovat abris ve obyekt degenge koyu turgan bolsak, bizden bu abrisimiz molacak kara bolgan nerse özünçe obyekt bolup kalatlı. Anın üstünde başka işleri de kılsak bolatlı. Misal için şunu kılıp göreylik. Preobrazovat abris ve obyekt dedik. Mindeki mojarga keldi. Bu özünçe obyekt bolup kaldı. Emi buğa bolsa biz misal için ne verişimiz mümkün? Gradient verişimiz mümkün. Abristin özüne gradient bir albasak dağı biz buğa özünçe gradient bir alağız misal için. Cevap basım onda başka zalifka verip görsek bolat. Mindeki. Ошондой нерсе чийгибиз келген болсо анда эмне кылабыз? Абристи өзүнчө немеге айландырып алышыбыз керек. Андан кийин эгер кааласак биз мага с деп туруп, андан кийин үстүндө көрсөк болот. Ал неме эмес, проблема эмес. Бул абристи объекти айландырганыбыздан кийин, абристи объекти вид менен каркаска келе турган болсок, көрдүңөр, баары бир анын ичиндеги узор каркаста жок. Bunu da eski alıp koyalım. Andan çıkarı bir любой bir JPEG file, yolda raster file eğer de misal için aytaylık biz ötken sabahımızda da bunu da öğrengen bolçuz da bunu alıp geleydik. Bunu raster изображениеге aylandıra turgan bolsak, neki? Bu kanday görünöt karkasta, neki? Gördünüzdür mü? Bu obyektimiz negizinen уже vektör emes mineki. Karkasta vektör bolboğan nerseler uşunday bolup görünöt. To есть mende körünü belay bolup görünöt. Bu da bir esvizden bir chetinde tursun. Al emi biz nelerdi öğreniyoruz? Bu sabahımızda men bularda ötken sabahta unutulup kalgandığı için hazır körsetip kettim. Hazır bolsa biz bu obyekti misal için bu bir elipsiz turat hem macar tanısa elips dep turat. Bu elipsti bir obyektke aylandırgan öğreniyoruz. Manda elips bolboğan obyektke toyes. Bul üçün obyekt преобразовать в кривую. Кривыйга aylandırgan öğreniyoruz. Ctrl Q. Bunu basa turgan bolsak, уже bu kривая bolup kaldı da emi bunun özgöçölüktörü elipstik siyahtı emes. Bunu уже kривая siyahtı başkarabız. Misal üçün eğer de manda kılıp durup elipsin özü bolğanda misal için kelgili manda kılaylı Ctrl Z elipsin bir kopyasını alaylı. Birini kривыйга aylandırabız, biri bolsa özünçe kalat. Neki bu Ctrl Q men kривыйга aylandıraylı. Emi mol obyekt tanıdap durup bunu tanıday turgan bolsak, neki o jerde biz monday kızıktуу nerseler жазсак bolot, monday nerseler. Neki. Munda bolsa уже al jok. Gördüңөр mü, monday kılıp durup biz üstünden gana oynayala turgan, to есть kривый bolup kaldı bu. Kривый katары gana işledi alabız. Bu nerseler köpünçüsü kerek bolat. Elipsin özgöçölügü bizge kerek emes bolup kalsa, misal üçün aytaylık kvadratka da keleylik bu kvadratka. Kvadrattın misal üçün neki macar gedimden de bir kopyalı olayım. Bir ösün kривыйga aylandırdık. Bunu menen eğer de biz misal üçün bu çekitke kelip durup alıp salsak manda 3 burçluk bolup kaldı. Munda bolsa bunu alıp sala albayız. Anın orduна manda kılıp burçun gana çıkar alabız. Oşoğa okşoğan nerselerde bizge bir obyektni kривыйga aylandırуу kerek boldu. Oşonda ile misal üçün en köp kollanıla turgan nerse tekstlerdi. Tekstlerdi kривыйga aylandırıp koyuyoruz. Antkeni bu jerde bizden kompüterimizde bolgan jana qoğuz şriftler bardıq kompüterlerde deli jok. Misal üçün bolboşu mümkün. Bolboygan uçurlarda ne kılabız? Biz şriftimiz misal üçün monday dayar da bizden kompüterimizde bunu kривыйga aylandırıp koysak, mol başka uşul şrift bolboğan jerde deli uşunday açılıveret da. To есть birok özgörtüle albayt. Misal üçün moğa okşuşturup monday kılıp özgörtü albayt adam. Antkeni bu şrift emes уже. Bu figurni tekst, bul bolsa kривая. Gördüңөр mü? Ошондуктан neme bolboyt.
эгерде кривийге айландырган болсок, аны уже мурунку функциялары менен өзгөртө албайбыз. Просто биз бул жактан өзүнөн өзгөртүшүбүз мүмкүн. Мондай кылып алып туруп, мисалы үчүн айтайлык, муну өзгөртүшүбүз мүмкүн. Андан кийин могу жерге дагы бир чекит коюп туруп, муну алып салышыбыз мүмкүн. Мындай бир башкачараак нерселер жасайбыз десек, башкача шрифт сыяктуу кылып туруп жасап чыксак болот. Даже мунун кереги жок, мынакей. Мындай кылып туруп өзгөртсөк болот. Шрифтте болсо аны кыла албайт болчубуз. Шрифтте жазууларды бири-бирине жакындатабыз, алыстатабыз, ошондой нерселерди гана кыла алабыз. Бул кандай учурларда керек болот? Мисалы үчүн сиз бир дизайн жасадыңыз, андан кийин аны типографияга жиберип атасыз. Типографиядагы компьютерде сиздин компьютериңизде болгон жанагы VK.com Казфонттон көчүрүлгөн шрифттер болбошу мүмкүн, кооз шрифттер болбошу мүмкүн. Анда эмне кыласыз? Шрифтти кривийге өткөрүп, андан кийин жибересиз. Бардык шрифттерди кривийге өткөрүш керек болот. Эгерде мурун мондай нерсе жасачумун, мен өзүмдүн тажрыйбамды айтайын. Мурун жасаганда, мисалы үчүн бир визитканы даярдадым да. Могу визитка дейлик, анын дубликатын алат элем. Андан кийин бирөөсүн кривий кылып туруп, мисалы үчүн могу кривий, азыр Ctrl-Q менен жасадым. Бирөөсү болсо оригинал калат эле. Эмнеге андай кылат элем? Анткени эртең бүрсү күнү ээси келип туруп, мен номеримди өзгөртөйүн дедим, же болбосо мен мисалы үчүн айтайлык, түсүн өзгөртөйүн, же болбосо түсү го макул, кривийди да өзгөрсө боло берет. Бул жерге башка бир информация кошоюн дедим эле десем, ага текстовый варианты да керек болот. Кривийде болсо андай мүмкүнчүлүк жок, кайрадан терип чыгыш керек болот эле. Ошондуктан менин силерге сунушум, эгерде ушундай кылып туруп сактай турган болсоңуздар, бир кривий, бир неме сакташыңар мүмкүн. Кривий болгон типографияга жибересиңер, акыркы варианты. Андан кийин текст болгон болсо өзүңөрдө архивиңерде туруп турат. Азыркы күндө мен мындай нерсе колдонбойм, экиге неме кылбайм. Өзүн эле сактап атканда Ctrl-Shift-S, сохранить как, андан кийин могу жерге curve деп туруп сактап коем. То есть кривий варианты депчи. Бул неменин. Даже могу жерден муну сохранить как дегенде кийин бир сабак кылайлы да. Мен могу жерден версияны да түшүрүп коем, анткени баарында деле 2018-жылкы версия жок. Кээ бир эң популярдуу колдонулгандар 17, 18дер. Ошон үчүн мен 17ге коюп коем, чтобы башка компьютерлерде ачыла алсын деп. Бул сабагыбызды ушул менен жыйынтыктайлы. Иншаллах кийинки сабактарыбызда көрүшөбүз. Саламатта калыңlar.